Langit sebesar binaani, ia langit bese mai bunga obama. Langit sebesar binaani, bese haleluya. Dua Yesus oh my biru baleri mafa kia patinga marie mai leo tele lebu langi sebese bogileari ia langi lau bese God's people dance for joy, oh come before the Lord and play for Him on glad tambourines and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Sing hallelujah. Langit sebesar bogileari, ia langit lau bese mai bunga obama. Langit sebesar bogileari, bese haleluya. I le soa wharatama, mare amo, mare nganga pa ia, amene. Ia whaatasi le li ma o tau. I le swafo manumaro Yesu Keriso ro tātou whaola. Me se foi, ia vea mo, le au au na whatau wā, whai masi ufonga foi, pa i manumaro Samoa, o le nei, pure anga, whae pikipo ni Paramount Australia, o whaalofa atu, whaatalofa atu, ia oe Samoa, o tātou whesira whai foi o nanga nei mananga alofo le tua. O tātou o mai o kotu whātasi mare lanulangi. I le nei aso sapa ia e langi es tātou pese fia fia e mo mori le tua a wālo na alofa muti vale o tātou malama. Mai le pai manu foi le au auna le tua ma tau whale tua le pai le tuenga sā o tau no manu o mo tātou tangata ma le lanulangi atoa. Le paia fa manu malo lo fia o le manu malo mo se foi a fia foi su tofia le fia o le tamaitai pali mia foi le tatu atu mo to kabineta ma se foi le paia manu foi o le pali mene a to sa boa to tulanga fa lupe e ma se foi pa talo fa to foi le paia fa lu ma fa a inga foi ya to sa mo le to o se upa tele ya to le tutai sta to ba ya te whātaro whātu ya te o tau. A whia matana mai au. Uri nei au au na reo mo
tau pai whātase foi marisi foi, o uso foi o si tauranga, o ainga foi anga singa le vi, o la tātou mori tātou whai tauranga, whaafatai o le atua. In the name of the Lord Jesus, and also on behalf of our Samoan people of this diocese of Parramatta in Australia, good to you brothers and sisters who are joining us in this Samoan live stream Holy Mass, that we come together as one family to sing a new song to the Lord, to give thanks and praise to Him. Not only my unworthy self that to celebrate this Holy Mass, I am together with the whole clergy and also for all ministers of the Lord to pray and to ask God for His blessings upon us. E usum tu whawhine o tātou lawa tangata se telefo tātou a leo koina. Pai e fo lumo le tua tero taimi masu. Ma se fo tātou lawa wā whare uso. Ia lea tātou te mana tunatu nei no tātou angsala. Ina iau ngā tātou e whaamanu le nei misterio pa ia. O te tātou me tua, o leo mana uma, o tō usoe, o matua saranara e mawhawhawa, ma upu, ma ngiona o whaia, ma tāpai oina o e whaia. O wangasara, o matua sara. Le mea o te atua ia maari pa ia, na tāpū pēr, ia ua ngei mana ko ia uma, ma o tō usoe, no tō tātua me i, lo tātou tua. Ia no whamaya te tātou me tūne o mana uma whamana mea tātou o sana, ma batu tātou i ona e whāua. Amen.
Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, in the Holy Spirit, in the glory of God, the Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Ia tātou te talo. Ine ia tātou maua mea rofa le atua o le whamangalonga ma le rofa. Le te mauranga lei whaavau no mātou tukuanga ma no mātou puipuinga. Ie whalatalata mai a mātou ma fufonga, ma whafufonga i talusanga ai lātou uma ua vivi i atu i ate oe. Ie whamangalo mai a mātou angasala ma i ate oe fuata ina mātou le ola. Ie lave ina mātou i longa lofa, la mātou renga ni nea lata no mātou ariu Yesu Keriso no walo. Wa soifo ia makule whaatasi ma oe ma nganga pa ia, o le atua tau tasi mo le whaababau lava. Amen. O le forfolanga ma le tusio e soto. E soto no mtau koe sifuru ma le ono, o le fola mai fai koe dua whangata mai le wha, so si lea i le fai koe sifuru ma le dua, whangata mai le fai koe sifuru ma le lima. E soto no mtau koe sifuru ma le ono, fai koe dua i le wha, si i le sifuru dua ma le sifuru ma le lima. O le matua, o te whaatuto ina ifo le mea ai mai langi mo o tau. O na mui lea o le whaapotopotonga a tō uma o le whanaunga Israeli, ia Mose ma Arona i le vau. Wa whai atu fo le whanaunga Israeli ia te ila ua. Ana oti mātou i le ao lea i le nua ai kapito, au mātou no nofo lata i ulo e tunu wai tu whaanga. Na mātou a aifo i le mea e ai ma ona ai, a wāwa o lua au mai i mātou i le nei vau, ina ia whase o tia le nei whaapototonga a tō uma i le fia ai. Whai pusuru maridua i suma lima. Wa o whārongo i le bui e le whanaunga Israeli. I nā whai atu ia te i lātou. Ia whape atu o le afi tō te ai manu. O le tae au fōi tō te mā ona ai i le mea e ai. I le tō te ilo ai. O wau lava o le ilo o tō tua. Wa o fōi le afi ona au mai lea o sanu. Wa o fitia ai e tō ngā rawapi. O le tae au fōi o tō ai le samu. Wa si uina ai le tō ngā rawapi. Waru ai fōi le sau o tō whauta o le whonga ele.
o iai mea iti whaala potu. E lai titi pei o le asau toa I lunga o le ele. Wa I loa le whanawa I sura elu o na lato whaiane leo le tasi. Se a ea le nei. A wā lato te le I loa o le a lea. A ua whai atu mo se a te I lato. O le mea aile nei, ua foina mai le ri ate o tau e a ai. O le opu a le ri. Lea tu wai whaafetai. O le salamo e taria. Na salamo fitus fulmanamani, salamo fitus fulmanamani, tolu fatani, dua tolu, ili dua fatani, dua lima, ili lima fatani, salamo fitus fulmanamani. Na tue yate na to me ai mai lagi. Na tue yate na to me ai mai lagi. O me tato faro yai matato inoa. Na taina mai fo yate tato yo tato tama. Tato te nati a mea, ya la to whanau. Ai tata watu tukura awi, o vino ne li mana marusi, maona havena na whaia. Na watu e li a te lato, o mea iai mai ne nani. Na ia roa ia waiwa, na ia toa mai foi pui o le nani. Na ia whatoto whanua I runga ia te ato, le mana e ai. Na ia watua fo ia te ato o me ai mai le nani. Na ia watua fo ia te ato o me e ai mai le nani. Na watua ia te ato o me ai mai le nani. Na ai tangata I me ai e marosi. Na I tunatu ia te ato le mea e ai nato te maonai. Na ia whao ia te ato yo na lau e paria. O le na longa, na ia maua yo na atau matau. Na watua ia te ato o mea e ai mai e nani. Na watua ia te ato o mea e ai mai e nani. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 4, 17, verses 20 to 24. Efeson tapu e wha, whai pusfuru malifitu, luasfuru I le luasfuru wha. The theme of the reading, put on the new person that has been created in God's image. I want to urge you in the name of the Lord, not to go on living the aimless kind of life that pagans live. Now that is hardly the way you have learned from Christ, unless you fail to hear him properly when you were taught what the truth is in Christ, in Jesus. You must give up your old way of life. You must put aside your old self,
which gets corrupted by the following illusory desires. Your mind must be renewed by a spiritual revolution so that you can put on the new self that has been created in God's way, in the goodness and the holiness of the truth. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. No one lives on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Alleluia, alleluia, alleluia. Ia whātasi le ri mautou. O le whorowhoranga ma le mangalia pa ia na tūsia e Ioane. Le ie ia vi ia oe. E vangalia Ioane no mtako e ono, whorowhora mai e whaipulua sifuru marwha i le tolu sifuru marlima. Ioane no mtako e ono, whaipulua sifuru marwha i le tolu sifuru marlima. O le matua, o le sau kia te au e le fia ai lava ia. O le whātua foi, o le whātua foi ia te au. E le toi fia inu lava ia. Wa i loa le moto o tangata e le iai Yesu, e le iai foi o na soo. O na oa i leo la tau foi i wa. Ma o atu i kapu na aumi o sa iri a Yesu. Wairo o ia i lātou le tasi i tū le vai, o na whapea mai leo i lātou ia te ia, rāpi e, na e mariu mai e i nei ana whea. O na tari atu Yesu ia te i lātou, e moni, o te whai atu ia te o tau, e li sa iri mai o tau ia te au, a wā na o tau wawa ai mai i whailonga, ai peita, wa o tau a ai a reto ma o tau ma o nai. Au ato te ngā lue e mea e ai e pala, a o mea e ai e tu mau i le ola e whaabanga. E foi na atu ia te o tau e le atari o le tangata, a wālo wha liutinoina mai o ia e le atua le tama. O na whaapea mai lea o lātou ia te ia, se a se mea mātou te whaia, ina ia mātou ngā lue i ngā luenga o le atua. Na tari atu Yesu ia te lātou, o le nei ngā ruenga le atua, i o tau whātua tua i a te ia, ua awina mai e ia. O na whāpea mai lea u lātou i a te ia. Se asi whai ronga e te whaia mātou te wāai atu i ai, ma whātua tua ai i a te oe. Se asi ngā ruenga e te whaia, na e ai o mātou te maare mānai i le vau. Whāpei o tūsia. Na ia watu ia te lātou le areto mai le langi e a ai ai. O na whetanai atu leo Yesu ia te lātou e moni, o te whai atu ia te o tau. E leo mose na avatu ia te o tau le na areto mai le langi. Peitai o no te mā. Na te avatu ia te o tau le areto moni mai le langi. A wā o le areto mai le tua e leo mea ua wifo mai le langi lea, ma au mai le ola i le langi. O na whai mai lea i lātou i a te ia, lea le ie, au mai a te i mātou le nā areto. Aua le au noa. Ua whetarai atu Yesu i a te lātou. O au nei o le areto o le ola. O le sau i a te au, e le fi ai lava ia. O le whātua fo i a te au, e le toi fia inu lava ia. O le tala le nei a le ari, ia vi ia o le ari o Yesu Keriso.
Just brief words in English for our young people here in Parramatta and also wherever you are, and also for all the children of Samoa here in Australia, wherever you are, just to hope you are doing okay with your ainga, and you're very, it's a very real kind of time that we are facing with these restrictions, and it's all new to us, but it's a good opportunity, good chance that for you to learn from it. But the best people that you learn how to go through each day is your father and mother, or with your aunties and uncles, your grandparents. If you're living together with them, those are the most important and best people that, as Father Marcus would, very happy to have the trust for them to take care of you and to guide you through your studies, through your everyday life, doing your hours, but especially your prayers, your tatalo, your whainga roko together. And I know that probably it's not all, but I'm just saying that I truly kind of like feel in my gut that we can really see prayer and even do not really see God as very important. And something that I just only want to warn you, kids, and also of young people, not to go into that trap, not to really believe that only food or only money or in games, in anything in this world is all this answer to everything. It's simply that today's readings is really simply that God is telling us that God is someone and He's also our Father. He is everything for us. Whatever stage of your life are you in, probably you're in the primary school level, you're in the teenage years, or you as a young tama and tene Samoa, starting to make decisions for yourself with your guidance, please do not put God away from your life. In the Olympics, we have seen many beautiful triumphs and victories from our athletes from Samoa. Although they did not win a gold medal or any medal, but they always give thanks to God first. They always say they have been ingapaptai their tour, but then they also say their huge papitai to the support, the tapua inga of our people of Samoa and also to their families. And it comes to mind one of another athlete. I will just share to you her quote. Her name is Sydney Macmillan. Yeah, I'm not sure if the right spell, probably my married friends can pronounce it for me. She's a 21-year-old American track star, and just recently in June, in the trials in America, before she's in Tokyo now, she's the first ever woman to clock a 400 meters hurdles under 52 seconds. That's a world record. And when she was interviewed after her victory, and she said simply that she said, yes, records, the world records come and go, but the love of God is eternal. Records come and go, but the love of God is eternal. What she means that although that I'm a star and I also am very fast, I break the records, but that is not, it comes, I feel happy. But there's someone more important in me, in my life, is my faith and love in the Lord. So young people of Samoa, and also of the young children, trust in your parents. They're the ones who will feed you, not only by food, but also with spiritual food. That is what Jesus is telling us today, to rely on Him always. Not only when we become hungry or we want things that we always want and need, we must have God in your lives. I won't say much more, but I'll leave it to your tama and your mama and your family to help you on that life journey of yours. Ia o tu whawhine ia, o le no whaso atu I tupulanga tana wau foi o tātua tunu. Ma se foi alu whanau foi, I le tāua foi o le aulanga te talo ma le whātua tua. Ma le aulanga foi o tupulanga ma le whanau nei mai tau. Nei ua lata ane nei pa u se vanu ua lato ngalo I e tua. I lato whapea o talitonu mai lau utu ma le loto.
le i lātou whapea, e le aise au ngā o le atua i lātou o langa. O le whiau manino lava lea mai le atua ma tātou wholwhola. Leo whaanga ai le langona lea o tātou te maua uma i sa mua ma le lalulangi atoa o le mole. O fia ai, mo i arai fia ai pa kele kemi pa uma misai ai, siwe pole e pia. Ai, o le mea ai whare nganga no tano mai le atua, le ale mea ai whare nganga no whaso mai ai le atua. Mua i le sakala meta le ukarisetia, i le taulanga pa misai o tātou iai, temi nei le ngata ia o leia o tangata uma o le pairi tuenga sa o sia i tauranga lea i le areto lea. Ia o le mere nei temi nei lese au ngai e mo whai o kongkong ia whapea wai e lo iei se e le iei lea tua nei. A o mai le ngai matustusinga ma le tuspa ia ma le tala paso pito ma o onga o le kare sia ke misiano. Luo o lava i tūlanga mātou tangata whatau wā o si tauranga. Whangā matou lima e whātōtō matou lima i lunga o le mea. Ia vero lea, o le mea lea, o le whasipalawa lea, o le mea mawhulfora lea. O la whae ea, o le tino moni, o le tātou i whaola o Iesu Keriso. Mo le silfia mo tātou usu tu whapini Kerisiano, o le sakala metale nei i le Ekalesia Katoliko, tu lou lawal pa iman malu foi tātou luol pa iu le tua. Whamai la o le Ekalesia o le sakala metale nei, whamai o le fatu. O le fatu lea o le atua, o le fatu lea o le tangata Kerisiano. Ui lava e whatau wae wa ai a le fatu o tua, ma le mano le langa pa ia o fatu o tō, a wana sauroa lava Iesu i le vangadia uma. Pe lava le vangadia le wana nei, o wau o le areto o le ola, o le sau ia te au, e le toi fi ai. E lea o mafuanga le, e pui pui. Ma whaaya ea, ma whaane ne, ma tau pai le Ekalesia e leo si tupua. A o le awana le whatau waa, o fina ngalo lava le atua, e a fio mai o ia i le areto. Ina ia whawhanga, ma sile sila, ma tatalo i te ngata, o lo iai Iesu ma tātou i le itu la. Ai pa ngā leo o whainga tāli le vai tau o na leo ka kumi tātou whalsa. O le mwhaina a fia matala mai au le pa ia manu o le atua i manu manu tau ko ai ina ia lātou tali i le tino ma le toto ke viso. O le mafuanga le nei vai tau no tātou iai te whamanatu atu i le tatalanga lea o le sā mai te mapa ia Popo Francisi mo le Ekalesia i nei taimi ui lava o le mwhai i tangata Katoliko na lātou tali sua ma lātou a aina whiinu i tino ma le toto moni o Iesu i le whalawa ma le waina. A mawhai na lātou nei taimi, na mo le nei taimi. E lala i lātou maota ma lātou lawa, whaatasi ma a inga, mawhai na lātou whaatasi peo le live stream le nei. A le ai le live stream, whaatonu mai ni tamapa ia i a inga uma Katoliko. Ia vea live sa, mawhai na poto le a inga, pa le aisi live stream. Fua soa le tusi pa ia, mai se lava pai tau le sa. Lau mo sa rio e wha tai lava i mātua, o tau mātua, o sa uninga tatalo, ma le a inga i lei mai tau. A wā o le tau ko me ni o le nei, o le tau fia ai i le mana o le nei. Le ala wha lau wha tino pēr le mātua na ruenga mātua, tangata wha tau waa o si tau ranga, mo o tau mari na rangi a tau ma mātua fo. A wā le tua i le whawhanga tātou manama. I tātou wholwhora, tātou whārongo ai i tangata e le tari tonu, nau le fia ai lama le mōre manama ai le lo le tua. Le au wholwhora mō mua le o tātou whārongo a maka mari uku wa mui mui. Wa mui mui. Le nua Israelu ya mose ma arona i le nutu fua. Wa maka nga whai uwha person, anga mako mo ngofo pēr i aike piku. Mako ke le fia ai, maki maa onga. Ai wha mai whuri upui maaria whuri uspe wha mai. Mātou te nofu au tafa i unu. Tau mai nana ma whawhau te ngata ngau mea ai, ngau li manao. Ai le si fia lama li mu Israelu. Lo te le lama se mea, lo fini ngalo i le tua, mo lātou whaoratanga, ina i lātou olai. Ia talo whaia i le tua. Le whai tonga le nei, tau tatu whapea. Talo whai ana le iroa le tua.
tali pe le tua le mui ma le tawaitangi au we ma le fia ai ma le makanganga tulo o le matanganga o le nuo Israelu ia na tali Yesua mo falawa tu ulu mai langi ma nei le ola tau lava o na fia le tua na tomana ai tau fe au le tua na sa mo fe mo fa mai i o lato i loa o wau lau lato o tua o wau o lato tamaki. I le tātou whawhoro na lua o sutu whawhine pe a tātou whaalongo whawhane dei lava le lui taunea mai sa ngatu polo mo tātou. Pa mai o lo fie lo nau ma fi nau paulo i le swafo Yesu ina ia auni tātou ora whaatepa. Auni tātou la fulele which I quote from the English version, it says, the aimless kind of life in nei mai tau ni tātou ola wha tewa ma kako le eise tātou ano vole le eise tātou mea vole le tātou te anga iai ngā o le fia ai, na o le tupe, ngā le pawa, wha ngā tātou langa wha le aso, e kia i lea kua, ai wha ngā lava mo tātou lava poto ma le tātou ati mai. Lolo o la patai marosi mai paulo le tūlanga lea usutu whawhine ai te tau o na tātou tilo mātou whasa ngai maa ngai i le o langa fau i le atua. E usutu whawhine lea o tau mia atoa i le tātou evangelia i le nei aso sauno Yesu o wau o le areto o le ola. I le sakramete l'Eukaristia ai maise le tātou whātua tua o le mea rufo le atua. E moni lava e fia ai ma feinu, au le fia ai lea ma feinu lea whareanganga. It will be constant, e alwa i pea, o le langona le ngāra te ngata, ui lava o le eise kupe, ui lava o kau whare kongo le aso, ui lava o lo tātou whengai o le lava whaasoa, tele whalape, i tono a inga, wāfui mātua whanaku, wā leo malava. O lo iai le te tau lava o le tātou tuku le atua i mea uma lava ia. Ina ia vea le atua ma tātou whaavai, ma le tātou whaangara upu o tātou mea ai. Whaare langi i le aso, ma le aso. E se mawhaftai le atua mano nau whorfola to e whamarusi au mea tātou uma lava. Tātou fia ai me whenu pēi whaare anganga, tātou mātua. Au ni tātou te whaatana le i tōu, o tātou iose tu lou. Wāru whanau nei mai tau tanu atu ai. Wā o le langona lava le nā pātene lava ia, lana mai tau. Nei tātou anu whanau, nei tātou ai whanau oro whanau ro, ai maise o tu ese le tua mai nātou oranga. Usum tu whawhine la tātou anu tātou tapo inga, le ngata mo nei tau langa masa mo a toma le langi atua. Tātou te ame whawhtai le tūmano me ai whare nganga ina na upu. Le ola man manus, ma le tātou whātou tua. Le sakla metara tāpena e o tōu, ala le kominio ore mana. Tātou maua pene me ai whariranga, tātou maua ele ona whaabau i tātou whaimalanga o tātou iai nei te. Usum tu whawhine o tātou wharongo whawhoro le tua, lea tātou te whawhou tātou whātou tua. Ma tātou te tāpena i tātou mo tātou tau sanga lau tene. O lau whao ngā inga le tau tingonga le whātou tua le ua apostolo, le Apostles' Creed. O te whātou tua le atua le te maero le mana uma o le na whai le langi ma le laro langi. Ma ia Yesu Kiriso mo na ala te o tasi lo tātou wari. Na whātupu i le mana o le nganga pa ia na whanau mai le tau pou o Maria. Na tinga ina na kule o Ponsio Pilato, na whaakuruse ina na marima whare la wasi. Na whiwhifu i wheneno i le asu tona toi tu ai i ai leena, i le asu tona toi tu mai ai na i e moti. Na whiwai ia i le langi, ma nofu i le auta matau le atua le tama e ole mana uma, e toi a whia mai na te pamsino e ole mai moti. O te whātua tua le anganga pa ia, le kāle sia pa ia kāturiko, le komunio mana au pa ia. Le whāmangaronga o angsala, le toitua o le tino i le ola, le whaapabau. Amen. Tātou i ngai mo te taina tātou mo tātou tausanga lau tele. Tātou tausia le te māko ia Pope Francisi.
o fisenga Pikipo nei i tātou atunu tātou lalai ma se foi Samoa ni lua alpati li matailinga ma le whionga e Pikipo ia Peter Brown ia pa ia le toing sa le au whananga pa ia ua le atua so se pata pai tauranga ia vea pia la tō matangata u wha tō ai ma duo le atua ia te la tō ia ualfa whangaina o Samoa ma le laulangi atoa i le mea ai whalelangi mai le atua o tātou lenga le i e whafu mai tātou tarsia le laulangi atoa lo mawhatia pia i le patautia foi o le nei whamai o tātou e nei teni le Australia ma se foi lupa mau ma tātou te taksia pia le sawa le mu a ma se foi le loto telefoni le laulangi nia ia lātou manu malo le nei whamai ai tātou te whaptai ko le tu mo Samoa puipuia pe Samoa whaptai lo tātou le a fia le nei whamai ia mana tua pia le laulangi mo Samoa tātou lenga le i e whafu mai. Tātou te talo mō lātou ni nei taimi, lo whea ngai ma le motiva, i le mea aimu me inu, i mana onga i māsani mo le mua mauaina, ona o tene putulanga o ai a te lātou, i tātou mori lea, i tātou isa, i tātou renga lea lea i e whafu mai. Tātou tarsia foi so tātou atu o Samoa, ma se foi le whainga maro fau, ma se foi le tua ngai i tu mai lua. Tātou talo pēr o wai le whainga whira lātou ngā ruenga, lātou tiute. Ia e tātou mau pēr tua while mu fo tātou tangata. Ina ia soswani na nganga le atu i lātou ngā ruenga, ia ma se foi tātou tangata u Samoa, ia tātou mau le tasi. Ui lava le mo wai ne taimi, tātou talo soswani ma wha moi i le atua. Tātou lenga le i e whafu mai. Tātou manatua o tātou afu mai maunga, tātou mātou tausi. Ka mai se foi o lātou tamam tinau sutu whawhine man whanau o whengai ma ngase i nei taimi i Samoa, i maota ngase a mai se foi tono maota manawa. O tātou lenga le i e whafu mai. Mo rātou malawa ua māri liu, mai se foi o tātou mātua, usum tu whawhini tukuranga talvou, nei tani mo walawina le atua, tātou manatua lātua nganga, mai se foi, whamawhanawhana foi ainga le nei tani o whengai mai whanau noa, ma le hau kumisa, tātou lenga le i e whafu mai. Ia tātou te bori ia tātou talo la ia mo tātou lama mana onga, tātou talo whanau. Tātou renga le i e whafu mai. Le tūlo mātou te māua whafonga i mātou tano, tari e polisa mātou mana onga, tono mātou roto, mātou renga le nei, alauti ata o Yesu ke viso, lo mātou wari i. Amen. Ia viere tule langi ma le lalo langi wa ma to maore angalofa le nei a reto
Ufua ngaruenga mangaruenga li matangata la vene ma a reto lo mai mātou, ia vi ia o ile tu e whaabavau. Ia vi ele tu le langi ma le lalo langi a walo ngaro pa mata mauri ni waina ufua ngaruenga mangaruenga li matangata la vene me mangpa le nganga mai mātou, ia vi ia o ile tu e whaabavau. Usa matu whawhine i o tō te talo ne ia tali le leia nau ni tauranga mana o tau le tua le tama e ona le mana uma. Ia tali ni tauranga mai o lima mo le biinga ma le manu no suafa ia o ngāwhu mai tātou mo na e kāre sia pa ia a tō uma. Ia li ia o le anga rofa ia e whakwa ia nei mea rofa me ia vea la mātou tauranga whare anganga mara ia vea i pui mātou se mea rofa whaabavau ia te oe. La mātou lenga le nei le swafo Yesu lo mātou wali i. Amene. Ia whātasi le ri ma o tau. Inasi a ia o tau loto. Ia tātou te whāwhitai le ri lo tātou atua. Le tamai o le atua soifua e whāpavau mai o le mālosi malama. O se mita mitanga whaia e mo mātou i le whāwhitai atu ia te oe. Ono le tele na walo wa lofa na e foina mai ai mātou lo walo. Ia vea mo mātou tongi ola. We a wina mai ia e peo se tasi o fōringa ia mātou. E ui lava ina mamā ia manang sala. Ina ia e loa ma alofa ai ia mātou wha peo na e loa ma mātou ia ke riso. Alofa ia ke riso. O au me alofa o le alofa tū noa na le loa ono le le usitai. Wa toe maua nei ono le usitai o lo walo. Mātou te vivi ia te oe le ali ie whātasi ma angeni. Mare au pa ia uma. Ia lātou pese o lou vi inga. E pa ia le li le atua wau. Ua tumu le langi ma le lalo langi no manu. O le vi inga i lea o pito runga. Ia manuia le afia mai le swafa o le li. O le vi inga i lea o pito runga. Le ali ewe matua pa ia lava le puna anga o pa ia uma. Ia wina mailo wanganga fa pa ia nei mea lofa. Ina ia vea la atomo i la ato o le tino o le toto lo mātou wali o Yesu ke riso. Alu tina atu le oti o se oti na ia talia no na lava malie. Na tango ia la reto ma vatu ia te oe le whaafutai. Na tofi ia la reto ma vatu no na au so o ma le whape atu. Ina whetango fia iai o to uma ma ai iai. O lo tino le nei o la foi natu mo o tau. Ina wa mai le tama fitanga tu atu ia te ere ipu o le ipu. O mai le tama fitanga tango i le ipu na toia vatu ia ia te oe le whaafitai ma le inga. Na tu atu le ipu na au soo ma le whape atu. Ina whetango fia iai o tō upa mawheni mai iai. O le ipu le nei ro toto, o le toto le whenga ina fōu ma le whaabavau. Rā whaamaningina i o tō matangata uma, ina ia whaamanga luna i angsala. I o tō whaiane nei sauninga o le whaamanatunga o au. O le misteri o le whaatua tua. A matou ai le nei a reto. A matou peinu le nei ipu. Matou te tau ati no mariu. Le alie se ia e toea fio mai. I le whamanatunga no mariu malona toi tu matou te momori atu ia te oere te mai. Le nei a reto le ola ma le nei po le whaunatanga. Mātou te whawtai atu ia te oe. Ina oe alu iei mātou e tutu i o ruma mau auna atu ia te oe. Fesoso ane mai a mātou uma oe mātou whaanga le tino ma le toto ke riso. Ina ia whaatastasia mātou ni mawhatanga e tasi le anganga pa ia.
Lea ia mana tula we kare sia le lalo langi atoa. Nei ia mātou ora le alofa whātasi ma whalani sisi lo mātou te māpa ia. Alapati, Louis Matairinga, Vincent Brown, Peter Brown, Vincent Long, ma Peter Brown o mātou Big Paul, ma Big Paul uma, le tuenga sa uma, mai se foi le mātou a ingo potu nei. Ia mana tua mātua, usa matu whāwhine, mo foi atu lo lātou maro longa ma le pāpoi poe le tui tua. Ia talia lātou whātasi ma tangata mali i uma le malama lama lawa pio. Alofa mai a tei mātou, nei a mātou a wai i ola pāpavau ma maria le tina tau po le tua. Ia o sefo pa ia lana tani, whātasi ma rau apostolo. Mai au pa ia uma, wena whātimina ro pini ngalo tupuranga uma. Mātou te pia pi, pāre ne whātasi mai nātou i laua pio, ngā lātou ro walo o Yesu Kirisu. Ono ia whātas mai ana ia te ia le tua le te mamamana, i le whātasinga ma le anganga pa ia, o le winga maru atoa i laua pio, i le whāwabau lava. Amene, amene, amene. O le polo inga whaola ma whamautu yala ia onga pa ia, mo whain whamalasia tātou e te taro atu. Lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, yo mai lo mālo, ia whai alo whingalo le lalo langi e pēne whai le langi. Ie whai mai a tei mātou le asu nei a mātou me ai e te tau ma le asu. Ma whamangalo i a tei mātou i a mātou ang sala. E peo i mātou whoi no mātou whamangalo i nātu. Ie wanga leanga mai a tei mātou. Bawa nei te ina mātou le whaasosonga ai lawe ai mātou mai le leanga. Lawe ai mātou le ie mo mātou le atu mai leanga umalo whangia ma whai mai le while mui o mātou asu. Ma le fisosoane mai lo walofa muti vale. E sa loto tu mawai mātou manang sala ma malu ai mai atununga uma. A mātou whatetari man whamoe moe manuia, ma le fia mai lau mātou whaola o Yesu Kiriso. A wai o le mālo le mana ma le viinga e o na pou nei e whaababau lava. Lea lia Yesu Kiriso na whai atu ia wa apostolo. O le fide e mua te tu atu ia te o tau, o lo fide e mua te fo atu ia te o tau, au ni silisila mea mātou ang sala. Ai le whātua tua rau e kālesia ma lo whangia, fo wa ia te ile file mu martase tu sai ma lo finingalo. O le so e fu ma pule i le whaababau lava. Amen. Ye tu mau pe ate o tau, le file mu mai reri. Ia, tato i ngai, tato te whiafofo ai le whai longa, o le file mu Kiriso. File mu Kiriso ia te o tau, peace of Christ to you all. E te mai mā moe le tua, te ave sea sala le laulangi, a lofa mai a te mātou. E te mai mā moe le tua, te ave sea sala le laulangi, a lofa mai a te mātou. E te mai mā moe le tua, te ave sea sala le laulangi, hoi mai a te mātou le filemu. Tātou a inga peo no whaaso atu le launga ia, o le komunio manao. Ia to te atu sila mai le sakramenta pa ia ai fai lava to talo alongo lava o tau ma ainga lo sila fia le atua sila fia fo le kālesia o le pai tatu whātasi ia vele komunio manao mo lo me ai whalilangi i le nei asa pa ia. Whaauta i le tamai mā moe le atua. Whaauta nena te vesea ang sala le laulangi. Alofa mai a te mātou o walawina ni nei tari suanga pa ia. Lea li ia o te reo ngāri whai mai no whale, ai tau lava o sau pitarainga o lai no mātou na.
Ia tātou te talo. Dea di ewe tu mai a mātou le mālosi o le olofou ai no mea lofa o le eukarisitia. E pui pui mātou ai no alofa ma ia sauia mātou mo le whaurutanga whavavau la mātou lenga le neo na kiwiso lo mātou wari i. Amene. Mātou le afiu tātou ni wharo Yesu kiwiso i dona au whianga pai mamadu. Ma se foi tātou malawa i dona nganga ala tō tātou komunio ma tātou komunio mana. Te whamori atu le whamalo lava ma le whawhatai le pai malamalo Samoa. Le nupa iau le atua mo le tātou whainga taulanga whātasi. E la ngona lava le matamuria ma se foi le nganga wharoalo ma fia foi atu o tō tātou whātasi le whasanlanga. E le ngata moa au nei a ma se foi pai iau malu Samoa o lo tau kwai foi o i whata whaitaulonga uma lava i Samoa ni Australia ma se foi le lalangi ato whaptai te le lava. Ai whaptai foi ma tapo inga foi i le tātou
Paimon malu Samoa le tātou kule anga nei paramata, whaptai lava mo tu tala mo tala sanga. Ia e se pasi silanga mo le tātou patulol whafonga Samoa, ia mo nisi foi o tātou mātua tausi, o tangata ngasi po se sila whimanau mia ngi sakala meta kofisio, o sakala meta foi o tangata mai, po le komenio foi. Ia le mawhainai pasotai me pātele, ia le lunga Facebook, o le mono mera ma whaitu pasotai foi le tātou lau, mawhai ona whaatino pere ngaluenga pātele mo tātou tangata. Ia ne vele teime e whamalo whaptai foi le paimano foi o uso si taulanga i nei aturu no ngalue i ne Australia i le motosi ki fia Samoa. Ia le fionga ia pātele Morris Thompson i le mtanga luenga i Septon i le Archdiocese of Sydney. Ia le fionga ia pātele Pauino Korio i le mtanga luenga i Holsworthy i Sydney po ia ia po i chaplain po i tātou tangata Samoa i le puleanga Archdiocese of Sydney. Ia mana fionga ia pātele Peleti Tauru, mana fionga ia pātele umadue se tasi po i mtanga luenga i Campbelltown i le puleanga le Wollongong o ia po i le tamawhileanganga po i tātou tangata Samoa Wollongong. Ia fionga ia pātele Neru Maona pake le mea mapuke whai pura i lunga lue i le puleanga i waka i taro whai pāte David Samoa i langa. Ia o i la whionga pāte le Parita Sala le ota ma la whionga pāte le Lorisio Lisa sa matalunga talu nei le masi kina yatu i lunga lue pāte le Canberra. Ia ma la whionga se uso ia pāte le tuia a foa. Lo ka fa o ila elo o ngalue i lalo i Medpongi, lo fai fuanga o onga pātelo sia i Medpone na whionga pātele tu ia afoa o le au ainga o Salesio i anu Poseko i amona au uso seminario. Ia le ngatu mātou nei le kālesia o tangata uma ia whataro whātu foi i tātou whaiti au uma lava mā rōt whaiwa i nea sa. Ia Samoai ia manui lava nea sa tātou whamogoe le mea ai whare anganga o le atua lava ia na te tau sia tātou te miuma. Ia o pāpele paua misa. Ia e maua mea i te whare. Ia whātasi le lima o tau. Pau ni atu le atu i ate o tau leona mana uma le te maa, ma le alo, ma le nganga pa ia. Āmene. Ia mo mori foi le pa u ia pātele, whātulou. Mori foi le nganga whāptai foi le pa ima manu lau whanau benga, le mauta Samoa vinga le atua. Whionga ia tole a foa, ia ainu u ma futiano, i me se foi le tātou insinia ia Michael, whapetai te lava mo le tātou naulanga, mo le tātou whasaulanga, whapetai, God bless you all. Pati o tau mo le fia, mo le file mo ke wiso, le atu ai, whapetai. Esi